Pausia da yumpum ujbambar ujba pau kharab det taujari. Russia amadi Ukraine grain export sing kidambakta hidam kham sing amuk hangtok na bagi dil kudiak pinaragani. Russia na landava aduna thogan ba international food crisis sama hantalagani haibagi. Asa sing hengkat handuna Russia masing Ukraine na grain export sing kidambakta Ukrainian Black Sea hidam kham sing amuk hangtok laba irai nubita dilama. Sahi daunaragani ana Turkey masing United Nations na haigre. Animak sinjak export tabu da malem ki khwai ki chawba sing wariba Russia amasung Ukraine na Istanbul da 1330 GMT da sahi tauna bagi tharum amada magoi ki infrastructure amasung defense minister sing tharaklagani ani likhul ahuna pawge agency Reuters na aige target amasung UN vote Bogart according to defense minister Sergei Shoigu na sahi tawgani ana Kremlin na phangdolakre Ukraine President Volodymyr Zelensky ne so mahaki lepa ki chief forcing adu thuna hangdok lagani thajai ana phangdokre UN Secretary General Antonio Guterres amasung Turkish President Tayyip Erdogan tharum adu da sarwiya ke Russian force ne February 19 da Ukraine ta changsilakiba adu ge matung da ki Russia ki Black Sea Fleet na tawkiba blockade adu ga loina Moscow ki matakta nongchub lebak sing tamba sanction sing na global supply chain gi apan badu amuki na sathiyan ke Yanarol adugi marikisum bagwarol sing kodakta thagdolaktre adobo maming pandabali khul paladro Russian state news agency tas na khwaidigi chawba export of modesa adu yauna Ukraine gi thangpham ahum amuk hangtok lagani haike 1 million kulom gi grain orders adu panduna leiri aduga Moscow gi athing baduna jahas mayam makhamduna leiri Stalbunda ngasi gi pungadoriba asi aujuk tholi food crisis asi loisin na bagi anba khongthang adu wairagani anda sagol sinumita Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu na tweet tawke United States na dil adu taram na okre masung madu thapakona pangthok pagidamakta Russia na mapungwaiba thawdang lawgadabani aibasta makoina ayen pamyang thamle aike Hena sa directly ba food crisis asi Russia na thokan pani abdu Moscow ni yakide amasung madu ki mahutta madu western sanctions sing amasung Ukraine na Black Sea itam pham sing ki sampham da man sing thamba adunani ana maral seke Russian grain amasung fertilizer shipment sing komthokhan bagaloina Ukraine ki Black Sea grain export sing amuk hansin nana bagi package bill amani haina Guides na haiki badu jana bagi damak United Nations amasung Turkey na tha anirom thengna hona rakhibani Global Food Security hengkatana bagi damak Ukraine Union na mabangi sanction khara komthok na bo from outdola kreana Russia ge Foreign Ministry ki ubangaloi Maria Zakharova na haiki Tawang adu gi marik sumpasing adu di Ukraine gi jahas na grain puba jahas sing adu main thambe hidang pham gi sing adu da lamjing gani adu ga Ukraine da khosu kulai sing lona jahas sing adu posilak pi ya bagi Russia ki nongnang pasing adu ko khanana ba jahas sing adu inspection tawfa adu Turkey ni yangsin gani NATO member lai pakam ori bata ki na Russia masung Ukraine ani maka afa mari lai nei amasung Black Sea da yawrak liba sing lambi sing adu control tawi amasung grain ki wathok as the mediator amoina tabak tawke Maragasi Ukraine President Zelensky na kulai supply sing kananaba amasung Russian sing kimatak adex sing kan kananaba sa kol sinumita magi senior commander sing ko nakre makatarakwa atop pauda Libya ki capital the rival faction singi maragda kuthona ki pathok dam yoi tara kam doi sire kaman asokapan nangle Libya ki capital Tripoli the rival faction singi maragda sathaki ba kuthona ki pa ki thokda Mioi daragam doi sire duga kaya amana asok banangle an official source samagi matungina phangdokle Auki ba sahi ani ki matamas da Libya da political gi oina chaina ba phibam amba thoktana lakpadagi Capital Tripoli da rival faction sing marakta akan bangong da kuthona bagi thokdoga du satharaki bane Sandran district da fighter sing atun akan bangong da kuthona bagi thong sing satharaki Hari pamafumas da government badi international gi agency ki amasulairi Mas da diplomatic mission sing su lairi bani Enjara madi asba ki area da kuthong abaki thawong singa se chatharake Hauji kuthong na riba kangpu singa si transitional head of state oina mathok tawriba miyoi ahum leiba body ki presidential council da affiliate tawba ngak tane masida RDA force yawi and interior ministry ki spokesperson na phangdoke RADA ki force asi Tripoli da khwadi ki sakti leiba force singi manung da amba wari bane irai numit ke yukta santin area da ayampu oina miyoi singa du uba phangki haire Tripoli ki ambulance amadi emergency service ki spokesperson oiriba Osafa Alina haiki bada sadagi ba kuthong ki pathok dok adu demi taragom doi siri habasi confirm tawre adana me kun gatari na asoka pandangle interior ministry ki spokesperson haiki bada
सिखिबा मियोय अहमदि सिविलियन ngarang dongyai gi matamdagi hauraga nakal ani gi marakta khothona ki bigi thawdo du chathagi bani ngasin mitjing ba matung phobada khothona bagi thawdo du chathagi adu basantran tripoli gi sarokte ingna chingda lairi mafam batu da lairi ba gari kya mai chakre adu kono mai na pan bagi makhul kya amasu tai haire sedi gi center da fighter kya am lairi amadi reuters ki journalist amasu tripoli gi kha thang basaruk da nomai kam na bagi makhul sing ta ba fangi haire telecom company na phongdo ki ba of the mobile connection down oire tripoli gi maru riba mediga airport passenger amamade security source na hai ki the fighter sing adu mistra da life airport thairaga fine gre captain tripoli ta ki mistra da hariba mafam gari tung no chatpa madam da pung ani rong ki madam sangi haire nagalam rom da na syria da russia gi air strike da mjoi taret sere targi gelro na ba syria gi awang nong sup da russian warplane aman attack to bada yum ma kai ki bada gi angang mari jawna misam taret sekre hari ete ga du ki matung da syrian civil defense ki volunteers in sang sindor ate kai marak te gi hak sang sing lawat ke yarestra ga du aldip ki jisar al sogut town da sathagi bani town atu gi awang lom da su russian air strike mari to ki syrian observatory for human rights amasung opposition media outlet orient bv report to ke Makatarakwa atopa pauda North Korea na warning tawgre joint military drill sing tawpa yaw na United States amasung South Korea na yang tibagi mado utona military pressure pibagi thabak chathari bado tokdrabadi US amasung South Korea na mamangda amukta thekna kitraba security gi singnaba mayungnarakani an North Korea na warning tawgre US amasung South Korea na military drill tawri basing asi North Korea da attack tawna bagi lan tambani aina North Korea na jamna chawri kwadigi nawbu warning tawrikliba se Elai anies na kalet matam gi asoba drill pang thokna da thorang tawring talak tani US amasung elai sina aikoi ga military gi umkat na ba hona rabadi makoi na mamang ta amuk ta ukhi driba mong da security gi tangdu laita da mayu na kani ana foreign ministry na saraiba thing teng oriba state of disarmament and peace ki deputy director channel choi jin phong doke andagi sahi sta US amasung South Korea na joint military drill sing tawba asina Korean peninsula asida land thol alakadori Madang dada pang to kodori ba atop drill amada ally ani is the US ke nuclear strategic assessing site op ki matang da wa khana ka dori an magna hai ke Iraq ki Kurdistan da chatab attack da mapan sikre Iraq ki autonomous Kurdistan region ki pag amada sathi ra ba artillery attack amada angang sing chong nam yong mapan sikre Iraq ya wangthang ba province do ta leiba singdon ki resort atuda sadhar ki be attack adu tarki nani an Iraq state media na chimchaga na mit hai ke Iraq Kurdistan region ga targi ga luina ba ngamkhai adu leipa Zago city gi resort amada akan bamong da artillery bombing chatharaki hain Iraq state Devin haike adu be de ga du makoi na sathabani abo fum adu targi na ya gidre ade ga du Kurdistan Workers Party PKK na oram yai ana makoi na thajai ana tangkaran haike misam sing da pandam thamba attack makhal pun baki mak targi yan lai international law gi matung ina tarki na terrorism gi mayok tamakoi gi lanthing sathai understandment amada tarkis foreign minister haike atega du da awa ta ki pamiyu chang do region adu gi makok musir basar gi matung ina jako district ki parakhe singi khungkhang adu da lakiwa iraki tourism yawi haike adadi attack sing adu na mi mafan hat ke masung kolom dai shoki ana jako health officer Amir Ali na pamising da haike an bati mahang na akhang ani jaw na poni ni pansi haike bane Tarki na wang tang Iraq da sang na nong thak attack sing pang to ke masung Kurdish PKK amasung Syrian Kurdish YPG militia ke mayokta Iraq amasung Syria da matam sana da gi satarak ba campaign amagi sarokoi na makoi ge attack sing chawkat na ba commander sing thai ani magadu Ankara na terrorist group sing lawe Tarki ke mayokta PKK na lising amaka sa pan marfu ga mari da khulai paket ke conflict adu da mi lising ni fu and secret conflict adu auki ba matam da PKK na makoi ge ethnic homeland amasem na da ba honari ba kanong puk Tarki da ahen ba ming tham ke militant sing na Mali ki military base da attack da ukre Konung Bamako gi hek mapanda ngasi irai no mitam Mali gi maruiba military base da Islamic militant sin car bomb adi gi attack ama satharakre adu baleba ka sigi military lenga ki armed force na phangdok pada ausik phibam madu laksile amazong militant sing adu takthokre hai ki attack adu mai thangba Mali da khwaidi ki kaliba al qaeda ge masa oiriva katiba mesina sathabane madu da lanmi ama sigre mioi taruk so ki aduga attacker taret at kre ama sungni fan fare an statement ama da military in haike sagol sinumita su sentence mari da leiba basing da attack camera sathaki badu kadiba mesina ni an military na maral sige attack sing adu da lanmi ama siki ama sung tarama soke kadihari basi mai pak
kusing oilakkiba lisingani taragani thoi amasong lisingani kunda lanmi singi barakdagi lalhau kiba mutiny singi mafam adune adaba kemadu da leiripa lanmi sing aduna handaki asidadi makhoi maselgi barakda lanmi sina kamna khidabagum tawi ana Reuters ta aige mali military lengaki makul colonel asimi goida poba kanpoi ama magi yumdagi bamako tamna jangna thauki ana Reuters ki paumi amana haige maga tarakwa atop pauda nagpur sar mahan adabala ki Pakistan mui Islamist group ka mari lainai police Islam gi Prophet Muhammad ke meuk tei kaiwa piba wangang singang ki bagi damak haujikti suspend tokre PPCP ki wangang loi nagpur sar mahan anabage aning bagaloi na India ngam kai talan silaki ba Pakistani Rizwan Ashraf magi lebak atu da for right Islamic am mari lainai ana police nanga sipong tokre Sri Ganganagar da India Pakistan ngam kai panakta border security force BSF na July taraga taruga masong taraga tere kilo na ba hing there is one sai kun gamari surabam USF ha ke masong masin hang da bagidam mapamadu ki police da kusenage Auki ba sahi da lower fort tamadu ki checking tho Ranjit Singh ki matam Midam mama tugai pada sum hak si anaki madugi matung mahak fahagi amasung Pakistan ki jela mada thajan ke mak Pakistan da for right Islamic group Tehrik I Lavai kamari lainai na for sharma ngang ki bawangang adu ki mayuk tam yui asigi khonggang adu tha amagi mamangda protest kongchadam group asin ki ana Sri Ganganagar SP Anand San manahai ke mana Pakistan da laini ki mifam amada susaru ya ki amasung mafam adu da idil pokala ba tungda mana BJP losing ba adu hanar bagi thawang amatau ke Mana ngam kai lansilak lapa matung India da sangla kibada Hindu malko te police nam hak pa ke mangodagi khawa magi manung da suri ani line gi lyric sing sinja kam sung birol sing phangke foreigners ek Indian passport ek amasung arm ek ki section sing gi makha da ma ki mayuk da affair amara start tawkre Agnivat Fortes manung da leba ka sid train lisingani yana cancel tawkui railway minister Laibak asigi mafum kaya dasa thakiba Agnipat Fortes singadugi maraptagi train lising ani hena sogan kya na railway minister Asmuni Bastom thangasi parliament da kangan gre Raijabada ayiba pakum amada bhagna haiki train lising ani sama kuntragani thoi Jun tara manga dagi Jun kun phawgi manung da cancel tawki atuba train sing cancel tawki ba atu da passenger sing da refund tawki ba sanpham gi matang da tongan bet data ama thamde hana bhagna haiki atu moinamak Tang taraga mari tha taruk lisingani kunithoi thagi tang kuntra tha taruk lisingani kunithoi ki matam manung asida train sing cancel tawkiba adugi maram dagi sawrangna lupa crore 102.96 refund tawki amso Agnipat scheme adugi makta sathagi khiba khongjang sing adu railway assessing adega kai thokiba masung mangta khiba dagi lupa crore 259.44 ke senpham mangge soglava train services pulambak adu amukhana chen bahukre ana mangna ba ka tage Armed forcing the Jamna Akomba Mong the recruitment toner bagi Santan Kaparmagi Agnipat scheme Haiva to Chanabaho Kiba Matungdagi Sataraki protesting other wigi properties in Jakai to Kai Amazon Maithaki Nataka attack Tauki Pipa Madulebakasiki Mafum Kada Bihar the Telangana forward the Toki Patogni Maduda Quadagi Tina Soki East Central Railways as a Quadagi Fox and a protesting Tokiba Bihar Zarkanamus Utaparis Kisarok the Zian Bane Assam the opposition ki Tankai Amadi Murmu the Bot Piki Congress ki maikidagi masiki MLA sing action lawgadori Thasigi taraga nifan da bang thokiba Laibakasigi President Bikalda Assam Assembly ki opposition ki tangkaya made ND ki mirep Draupadi Murmu da bot beke opposition Congress ki maikidagi di masida senari ba MLA sing adogi matakte action lawkalagani haire Assam Legislative Assembly da punna MLA chamakun ga taruk lai masigi manung da opposition MLA nifu kamari ne opposition MLA sing adu Congress ki kun ga taret AIUDF ki taramanga amasung CPIM amasung independent ki MLA amangamne ngarang President Michael Asigamari ina da bhor masing thikiba duda Assam ki opposition MLA nifu gamari leipagi manungda tangkai di dawuri murmu da bhor pike Assam ki MLA punna chamakun ga taruk leiba asigi manungda India ki chapsa ba string asi umpudara tarukni adubo murmu da bot biram kiba masing na chamaga sup nambari ni MLA ani da absent waiki India ki fangpom thokpa bot masing dagi yangkan fanglam kiba adugi damagda samge si minister Himanta Biswa Sarma gi make dagi thagat pa fangdoke Congress ki wana parties ki MLA taruk di Draupadi Murmu da cross vote piki haiva masana yaja kre loiner cross MLA sing adugi mathakda chapchana action lawgani ana Congress chief Bhusen Bora na fangdokre adu basam ki si minister Himanta Biswa Sarma gi make dagi di Congress dagi vote taramanga taraga taruk Draupadi Murmu da vote piki Laibakasi ki president ki Mikal da vote pi basi masagi kansas na lep sabani masida cross board haibeke wafam laite haire
पाकिस्तान नोंग चुब लेप्तबदगी अमांग अता कया थोकले मियोई चनी मरफुगनिथोई सीखरे चनी हेना असोकपन नंगले पाकिस्तान नोंग लेप्तना हाइतबदगी जुन कुनगमरी दगी लेबाक असिदा नोंगमरी लेना तोंगन तोंगन ब थौदोकसिंग द यामदबदा मियोई चनी मरफुगनिथोई सीखरे अमसुंग अतै मियोई चनी तरागमथोय असोकपन नंगले अन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA ना हाइरे सगोल से निमित्त थाथोरक नोंग कन चुबदगी लेबाक अदुदा हौजिक लाइरिबा फिबम सिंगी मतंग पीबा रिपोर्ट दा NDMA ना हाय सीखिबा मियोसिंग अदुकी मनुंग पुन्ना नुपी चामगुमफु यावे नोंग लेप्तना चुबा असन लेबाक सिगी मफुम किया द पुन्ना मियोई लिसिंग मंगा समंगा हेना अमंगा ता थवनग्रे थोंग अमसुंग बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट क्यासु मांग ताखरे नोंग चुबा मरिलिना अमंगा ता सिंग अमसुंग मिसिमिना अयाम लेबाक सिगी खा नोंग सुप थंगबा बालोचिस्तान प्रोविंस द धोकी प्रोविंसेस द कुमगी अकनब नोंग चुना मरम ओइदना मियोई मरफुगनि थोइ सीखे अतै हुमफुगनि थोइ असोकपन नंगे हंदगी कुमगी नोंग द प्रोविंस असिगी मफुम किया द खंगौदना इसिंगी चाउ थोरके NDMA की मतुंगिना बेलोचिस्तान की मतुंगदा खा थंगबा सिन प्रोविंस ना मी मसिंग ख्वाइदगी यामना सिबा लेबाक असिगी अनिसुब प्रोविंस ओइरे प्रोविंस असिदा हौजिक फाउदा मी हुमफुगा तरेत सीखरे NDMA ना मखातन हाई इस पंजाब प्रोविंस द कुंगी नोग लेप्तबन मरम ओइदुना हौजिक फाउदा मी यांखै ग तरेत सीखरे अवंग नोंग सु थंगबा खैबर पाक्थोन कुआ प्रोविंस द ना मी यांखै ग तरुक सीखरे अमसों लेबाक असिगे तै मफम सिंगदना हंदकी नोंगजु असिदा मी तरा मरी सीखरे NDMA ना हाइरि मदुदि रेस्क्यू अमसुंग रिलीफ की थबक सिंग लेप्तना चथारि एजेंसी सिन लेबाक असिगी मफम क्यादा लैरिबा नोंग अमसुंग इसिंग चाउगी victim सिंगदा फूड बैग सिंग किचन सेट सिंग मॉस्किटो नेट सिंग हाइजीन किट सिंग ब्लैंकेट सिंग अमसुंग टारपोलिन सिंग पिदुन लागले साइरगा सिदा चलिबा चैवुल सिदा कुंगी नोंग मखातना कन्न सुखिगनि अदुल पाकिस्तानी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट लागलेबा निमित खनि असिदा सु मखातना नोंग सुथागिगनि अना फोरकास्ट तौग्रे वेदर ऑफिस असिना नोंग लेप्तना अमसुंग कन्न चूरिबा अतुना मरम ओइदुना लेबाक असिगे सिटी के आदे सिंग थुंबगी याबगी फिबम लैबन मरी लैनबा अथॉरिटी पुरमना मखातना मिकुप नहम सिंग लैनदबा खंगनख्रे ऑफिस असिना लेबाक अदुगी अवांग तंप लमतम तम मफम के द लैंडस्लाइड सिंग थोरकपा याय हाइनसु वार्निंग तौग्रे रिपोर्ट अमगी मतुंगिना ग्लेशियर लिसिंग तरेट येन लैरिबा पाकिस्तान की अवांग थंगबा लमदम द साबगी चाक हेंगलपना मफम के द खंगौदना इसिंग इचाउगी थौदोक सिंग तोइन हेंगलगले कुंगी नोंग अमदी ग्लेशियर सिंग सौदोरपदगी अमांगता क्या तोइन थोपा असिना हौगिबा सही क्या असना पाकिस्तान की लमदम मसिकी लौ सिंगुगी मपान थांगदुना लैबा मियोइ लिसिंग क्या गी हिंगनबगी लंबीदा अकीबा चाउना पीदुना लागले नैन्सी पेलोसी की खोंगचत मांग ओइनना चाइनाना तैवान की नोंगतकदा नो फ्लाई जोन लाउथोरपा याय हाउस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने तैवान द चटकदोरिबा खोंगचत अमगी मांग ओइनना चाइनाना इथालसी की नोंगतकदा नो फ्लाई जोन लाउथोरपा याय अना बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स ने नुंगनांगबा फोंदोक्रे CNN की रिपोर्ट मतुंगिना पेलोसी की तैवान खोंगचत अदुना लमदम मतुदा लैरिबों कनबा फिबम मखातन हेंगललकपा याय व्हाइट हाउस की ऑफिसर अमन हाई हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की खोंगचत अदुगी पाखोमैना चाइनाना तैवान की मसाना लाउथोकसगी एयर डिफेंस जोन द फाइटर जेट कियासु थाजिलकपा याय अमरोमदा मदुगी रेस्पॉन्स ओइना तैवान अमसुंग US नसु चाइना की थौंग अदुगी मयुक्ता लौखटफम थोकबा खोंगथांगसिंग लौखलकपा याय तौगी मसुंग कर्म मोगे रेस्पॉन्स ओइगदगी हाइबदुदी ऑफिशियल असिना चपचाना फनकिदे हौगिबा थाकरा असिदा चाइनाना तैवान की मसाना लाउथोकसगी एयर डिफेंस जोन द वार प्लेन क्या हंजिन हंजिन थाब थौदोकसिंग लैखरबने चाइना की थौंग अदुना इंटरनेशनल लो पायलट तौबा लैत्रबसु मदुना तैवान ब करिगुम पतमदा फाइटर जेट क्या खुदकता पायन बजाउन मसा ngaktok जेक्सिन थौरांग क्या नमदुना लौखललकपा याय आइरे साइनस प्लेन सिंग इथत अदुगी टेरिटोरियल एयर स्पेस संगबदी लैते तैवान की टेरिटोरियल एयर स्पेस अदु मसिगी समुद्र मपानदगी नॉटिकल माइल 12 फॉरवर्ड सांतोकना लैरिबने US स्टेट डिपार्टमेंट चाइना द तैवान बो किहनबगी थौंग लेपनरब अपील तौग्रे रियो पुलिस न फाबेला सिंग द रेट चथबद तरागनि फन सिरे ब्राजील की सिटी रियो डी जानेरो द लैबा अल्माउ की फाबेला सिंग द ऑपरेट तौरिबा क्राइम ग्रुप फबद टारगेट तौना पुलिस न सतगिबा रेड अमद जामदबद मी तरागनि फन सिक्रे अन पुलिस न सेंग फोंदोरगले पुलिस स्पोकपर्सन इवान फ्लास न सगोल सिनबिद प्रेस कॉन्फ्रेंस अमद फोंदोकिबदा सिखिबसिंग अदुगी मनुंग मसागी सही यांखै छोरबि नुपी अमा यावखे माग्रेड अदुदा हाइतोरकप नोंगै मरुना पानकेबने मागदनतन पुलिस ऑफिसर अमसु रेड अदुदा सेके ऑफिसर सामरी न सरुक याखिबा अमसुंग हेलीकॉप्टर मरी अमसुंग आर्मर्ड वेहिकल तारान मतेंग पांगिबा ऑपरेशन अदुदा पुलिस ऑफिसर सिंग अदुबो हातबगी मरान सिखिबा सस्पेक्ट मरी फागे मफंद अदुदा ऑपरेट तौरिबा क्रिमिनल रिंग अदु ड्रग ट्रैफिकिंग दगे रियो डीजी नायरोद चंगलकपा सिटी की कार्गो ट्रकसिंग दगी पोसाइसिंग नम हादुना लौबगी थबकसिंग फाव चथरकले हारदुना ब्लास्ट न लमदमदगी फिबम हाउजिक अराइबो होइदे हाइगे
Press conference aduda wangang laduna yogi militarized police ki special operation battalion ki lieutenant Colonel Uirato Namimento Harai Rana Haike Madudi Sagol Sinimita ate Pavila sing the Sangduna Gari Kia Hurana Batorang Toki Gang member Kia Fana Nabaki Pandamda operation adu Sataki Bane Makatarakwa Atupo Manipur ki Pauda Reserve Forest ki Sarukhara Dag Sita Visilamle Kunja Singh Sambai Purum Reserve Forest ki manung labor Sarukara Revenue Department da Zida Visilaga Mafamaduda Aurambo Using Jantala Galanai Wina Sango Sagat Paure Aida Invalis ki village number 22 ki sin number 1 da Sanba Kaibi Kulen ki Sarukta labor Kunja Sina Fongduragle Kunja Singa Tuna Makatana Haki Bada Kaibi Kulen ki Saruk Ayamba sin number 2 da Chalaba Sujungtong Chamarom de sin number 1 da Sale Kaibi Kulen Development Committee ng Hak Senduna Thamba Made Forest Department ka Kusamraga signboard Amadi Nung na Chingba Yung Duna Ngang Kay Yatuna Tamliva Reserve Forest ki Saruk Khara sit number 1 ta leiriba Kaibi Mailekay Village Development Committee na Kaibi Kulen ki Saruk ta leiriba sit number 1 gi Manung Chanbata leiriba Kunja Sing da Karigumba Amata Kangalamdana no objection certificate lanai miu karada sin naningba Mawong da sin nanaba haiduna ayaba fitoglamle Village Development Committee amana NOC pire haiduna su Revenue Department na Reserve Forest ki Saruk da Daksida ekda pisin ba haibasi maram chade haina hangladuna Maram Chavra Hain Hanglatuna Hojik Manipur ki Mafum Khara the Revenue Department of the Forest Department na Lamking ang Kwajatok na ba survey Tauriba Sida Mafum Basida Susatabio Forest Department Reserve Forest ki manung chali har manu khunja sing na su Reserve Forest ni analyzer pam mafum ama Dagsida Fisalak pana sayin abalam oina walag mafum basiki sayin abul loisin ribu pawag kana gumba amatana makal amatagi sanggot sagat pataw biganu na su khunja sing ki megedagi makata na fongdorake Aroibeda content sing asiki markuiba paw khara asiba paw damjariba Manipur local news YouTube channel asidagi yang beriba punamak pataga sari channel is adom da kana badi subscribe to be business subscribe to be ramaloina na like and share to sukawi kanuk namak po amakana tagasari